Barcha ulug' maqtovlarimiz bo'lgaydi Alloh subhanahu taolo bizga yuqdan bor etuvchi bizga barcha qilgan ibodatlarimiz onun rizoligi uchun bo'lgaydi. Aytilmish ulug' salovat shariflarimiz erishgaydi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Alloh taolo rozi bo'lgaydi payg'ambarimizning oilasi bilan, sahobalari bilan qaysilar tirishdilar bizga islom dinin yetkazarga. Biz tegi darsda, tegi va'zda başladık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda, onun tarihi turunda. Her bir Müslümanga onu belu farz. Biz dürüstlükte, üzebizde onun tarihin belerge tiyişbiz hem gailebizde, balalarga da, enukalarga da yetkazerge tiyişler biz. Çünkü bit kıyamet gününü ulgana cemiyetin buluşuşu, in kübesi. Şəfaətin tələsək, biz anı belü, anın yolundan baru, anın kuşkanların ötəv, Müslümanğa ul farız bulub duradır. Dərəstə biz tegi ul, baktıq sizinə belə İbrahim aleyhisselamның tarixin, nişik birinci Allah tələ bala İsmail aleyhisselamны birdə də, həm bulmağan sahrağa itib qaldırdı, qaya Allah subhanahu tələ yasadı bugünküsü gündə indi aytilədir Məkkə şəhəri, Məkkə şəhəri. Pustiniyada, sahrada bir zatda üsmi, komşuli, su da yoxdur. Allah subhanahu taala'nın əmri boyunca dünya yüzünə kildi Məkkə şəhəri. Həm belə biz indi Hacer anabız tapdı Zəmzəm suyun Allah Teala əmri boyunca. Şulay yox buldu düzülü Kəbətullah'ı. Qaysaga Allah Teala əmr etib qaldırdı bizlərə də, müsəlmanlara da hac qılırğa, hacga yürürgə. Biz tege dərsimizdə bu zatlarına qaradıq. Həm qaradıq nişək İbrahim aleyhisselam belə İsmail aleyhisselamның dini Allah Teala tarafından din yebərilgən bozukluqqa kildi. Biz in birinci kişi Amr bin Luhay Adam balası getirdi Məkkə şəhərinə Kəbətullah yanına birinci pot, Hubayl isimli pot, idol, qaysaga adam balaların çakırdılar ibadet kılırga. Hem 360 potka kadar Kəbətullah tiresinde üstte. Adam balaları şunlarga ibadet kılıp yaşı başladılar. Dolayısıyla oşanaydı Allah Teala'nın barlığına, birliğine no ibadet kılaydılar. Şul potlarga, şul idollarga. Hem anlara son biz sizne belə söyledik. Fil tarihin, fil vakıdgasın Peygamberimiz tuğu alnısında bulgan. Zemzem tarihin tağın nişe qabatlandı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin babası töş görüp Allah Teala emir birdi. Şul sunu qazırga. Hem öylənü meselesinde biz kaldık. Abdullah Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin ətisi öyləndi Əminəgə. Şuna göre öylənişkə şimdi onlar Əminə bilə birgələşib yaşadılar, uzaqda yaşayalmadılar. Abdullah qaşan jiyindi Şam jirlərinə səvdə işləri bilə barğanda vafat buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelir alnısından yetim bulup kaldı indi. Türlü sözler kile, türlü rivayetler kile bar kaşan aytile Peygamberimiz ana karında 6 aydaydı, bar 8 ayda. Lakin biz bilebiz, toşta ana karında bulganda atası anıkı vafat bulup kaldı. Hem şulay yox əykəndə Aysa aleyhisselam'dan 170-71 yıllardan son dünya yüzüne Allah Teala qaşan adam balaları şirik gamellerine batıp hem tege vəğazda söyledik. Nindi Araplar günahka batkan, bakşı kızların jivim küme bulganlar nikah meselesin hem günahlarga batıp Allah Subhanahu Teala Arap kavim kabilelerinden sayılı Peygamber, Resul qaysını yaratadır. İbrahim aleyhisselam nesilinden Hacer anabızdan indi nişik atkanda
İsmail aleyhisselam nesilinden, Kurayş kavim kabilesinden dünya yüzüne kiledir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem anın kilüve alnısından tagın sabıtiyalar. Nindi vakıgalar buladır. Hem bir nişesin eytesi kiledir. Birinci ünge din ehilleri söyli başlı ünge peygamber turunda. Ünge din ehillerinin kitaplarında yazılgan kiler dünya yüzüne ahtık peygamber. Süz. Yuri başlı Adem balaları ezli başlıdır. Ezli başlıdır. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turmuşunda nişe yol tege podvergatsiya itiledir. Tege alametlere boyunca kayber keşlere algısı geliyor. Algısı geliyor. Şuna göre ünge din ehilleri de söyli başlı ahtık gelir peygamber. Anlar son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tugan vakitte küler yapıla. Elgerege vakitte jenler mene bulgan birinci kükke Allah Teala'nın emerin nindi emirler töşken tegi feriştelerge yangır mı yavdırga kaya kimdir tıvarga mı kimden canın mı alırganda dünya yüzünde nerse işler var bulur birinci küktegi feriştelerge emirler birile turganını jenler tığını bulgan. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tugaş kük yapıla. Jenler de böyle tuştu ahtık peygamber kile. Daşı küktük işteler tuştu ahtık peygamber kiledir. Emir buladır. Tege предсказательler bir şey tege eyte bula dünya yüzüne kiledir. Adem balası kaysı tevhid turunda, Allah Teala turunda söyli başlar. Daşı jenler de bilgen. Şuna göre Peygamberimiz de var alnısından küller yabaladır. Biz göre biz bugünkü günde bak şu tege eytemiz yıldız düştü, jelani kirek, zagadavat iterge, jelaniler. Ol nasam deli ferişteler, jenler kaşan kükke asıla, ferişteler taşlar bile şul jenlerini atadır. Biz musulmanlar şul günahtan yarak buluyuk. Jelanyada, dileklerde, taş döşkende, kükten yıldız döşe diye beyteler, bizge ul haram bulup duradır. Zor günah bulup duradır. Şuna göre sak buluyuk bu işte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korsak vakitinde bulganda emine ana jingillik bile ütkere. Hem jingillik bile tabadır da. Tugaş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytele başın kükke kütergen. Hem tagın kayber vakıgalar bula, biz indi tirenge batmıyız. Şuna göre devam ettibiz. Hem şulay bir vakıga bula, emine düş küredir. Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellemge isim biri Muhammed. Düşler küre. Bak biz de düşke oşanabız kayber vakitte küre biz nitebiz. Düşte bar iki türlü. Şunda indi sagına bolan. Bar Allah Teala'dan bar jenlerden. Biz big vınimani birige tiyiş tügülbüz. Şuna göre bar nasam dili düşünde küresinde ol köründe de buladır. Şundık hallerde bula. Şolay nitkende ol Allah Teala'dan dersine ikkende. Hem düş küre. Emine Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellemge Muhammed isim birirge. Muhammed. Emine Muhammed'ni tapkaş kuşadır şakarırga babasın. Peygamberimiznikin sallallahu aleyhi ve sellemnikin Abu Muttalib. Abu Muttalib'ni şakargaş ul itedir. Peygamberimizne Ka'betullah yanına sallallahu aleyhi ve sellemne şunda isim kuşa. İsim kuşa. Jide günde şeşen aladır. Kurban şaladır. Hem bu adetler bizge de kalgan. Bu İbrahim aleyhisselamның peygamberinin adetleri. Toys balaga biz tiyiş hayırlı, yaxşı isim birirge tugaş. Anın jideyin gününde şeşen alırga tiyiş. Bu İbrahim aleyhisselamның sünneti. Hem bala birgeç biz Allah Teala'ga Allah Teala rızalığı üçün kurban çalırga tiyiş biz.
Kız birilgeç bir kuy şalınadır. Malay birilgeç iki kuy şalınadır. Bu kurban şükrene kılu. Allah Teala sana bala birdi. Sen anarga rahmet etip şul kurbanını şalasın. Şuna göre bete İbrahim Aleyhisselam'ın tege seravnu kayber adetleri kalgan buladır. Üti bulalar. Üti bulalar. Biz de bugünkü günde Müslümanlarını da tege şagıştırsan biz de tege dinimizden tülke kayber adetlerini gene ütimiz. Alay cemiyetim dürüst değil. Hatta bala tertip adetinde Müslümanlar da ötidir, nişek gerek, nişek palıcını. Hem biz bala terbiyesinde de dinimizde nişek yazgan, biz kullanırga tiyiş biz. Allah Teala'dan başka üngezatga ibadet kılı ol dürüst değil. Namazlarını kaldırı hem başka günahlarını işlev ol тоже dürüstten değil. Kepme biz günah kılabız, kepme Allah Teala bizden baş tartabız, şu antiki biz dinden de yaragayabız, bizden aramızda da kaladır, tülke adetler gene. Bala tugaş isem kuştaru, nikah, keşi ülgeş, tege kümü. Bugünkü günde baksan Tatarlarda da şuluk adetler gene kaldı. Diren işlerge biz aşıkmıyız, tırışmıyız. Ol bizden bugünkü günde zor hatamız. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tugaş Abu Muttalib babası ana asırı hem Emine. Emine asırı. Mekke'de şunda adet buladır. Tege tertip balanı kayber vakitka üstergeç anı birirge avılga terbiyelerge. Biz böyle biz avıl kişileri bugünkü günde tege enukaların bagalar. Balaları kitire de kaldıra, üse. Hem biz ol balalarını böyle biz teline de beleler, savlıkka da yakşı bulalar, avıldağı elanlar tege üsken alar, tege savlıklı da buladır. Şuna göre balalarını da kitireler de bugünkü günde kaldıralar. Arap kavim kabilelerinde de şunda adet bulgan balalarını terbiyege birirge avılga. Avılga. Şunda bir kavimden Banu Sad ibn Bakır kaviminden bir hatın, Halime isimli hatın buladır. Kaysının üzerinin de balası dünya yüzüne kile. Hem ol yaklarda bilesiz indi ilgerege vakitte cemiyetim, ilgerege vakitte timbuli ilgerege zamanlarda açlık buladır, tegi koruluk buladır. Şul Halime de yerine ayte ade bala alabız üzemizge epeyli işlerge. Açtan ülmeslikten. Toyuz söçü eni. Halimeler in songa kiledir Mekke'ge. Göreler bütün balanı indi alıp bitirgenler. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene kalgan bulgan. Kalgan bulgan. Şundan son Halime girene kayıtadır da ateyinde buşlu katmıyız. Kana alamayız. Da tege bay kişilerden tögüller etiyse de yoktur. Yetim bu bala indi nerse tülerler mi? Eydeymiş alamız. Alalar. Hem bu vakit kaşikli teveleri sütte bir mi? Köşke hayvanları kiledir Mekke'ge bir şey. Hem Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'ni algaş tevede de süt kile. Allah'ın emri boyunca Halime'nin üzerine de sütleri kile. Şunda açlıkta da bulganlar dersine ayken de üz balasına da sütü yetmi bulgan. Teveden sütünü işip hem balalarını sütünü işirip birinci tınış dönleri ütedir. Yokluylar. Hem süs ire bile arasında bula bereketli bala aldık. Bereketli behetli bala. Şul vakitte öyge katkanda hayvanları şaba kayta. Bir şey halık ayte koya siz tegi bete ülgen hayvanlardan kildegiz. Ali öyge tegi şabıştırta hayvanlarınız kaytadı. Hem
hayvanları aşый башлый, теге тутлы килә башлый. Берче халык теге көңели башлыйдыр. Аша тегес имеш көтүегезне кая имеш Халимәнең гаиләсе ашатадыр. Тәвәләре сөт бирә башлыйдыр. Бу Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча бәрәкәт. И тагын сүз була ир белән хатын арасында теге бәрәкәтле бала алды. Бәрәкәтле бала алды. Һәм бүгенгесе көндә даже бәрәкәтне адам балалары белмидер. Нәрсә соң икән ул бәрәкәт? Бер-ике сүз әйтәсе киләдер. Адам баласы уйлый таки байырга кирәк, таки нәрсәдер кирәк үзенә. Һәм бәрәкәт мәсьәләсен адам балалары теге уйламыйдыр. То что аның әлхәмдүлилләһ кияргә өстенә бар, саулыгы бар, һәм аннары соң ашарга өстәлендә ашарга бар. Адам балалары риза бүгенгесе көндә түгел, таки бәяләдән бәялә зат кирәк, бәяләдән бәялә аш кирәк. Шуңа күрә адам балалары бүгенгесе көндә әйткәндә дә даже саташкан. Алла Субхана Тәгалә биргән байлыкка бүген без шөкранә кыла белмибез. Киңәнергә кирәк. На самом деле дөнья йөзендә бүгенгесе көндә дә бары аш илләр, аш гаиләләр, теге саулыксыз кешеләр, кайсыларның дөресен әйткәндә бәлки шифаханәгә баргач берәр дәру да сатып ала алмыйлар. Шуңа күрә тормышларын итә. Бар адам балалары, конечно, иттә күрми. Әлхәмдүлилләһ, шөкранә кылырга кирәк. Бәрәкәт сүзен бүгенгесе көндә адам балалары калдырды, уйлыйдыр таки нәрсәдә бәрәкәт күрәләр? Малда, акчада. Бу бик зур хата. Нәрсә синеке бар? Уйла. Бүгенгесе көндә без көңеләп торабыз бай кешеләргә генә. Син бак, синнән дә ярлы кеше бар. Синнән дә кайсы кешегәдер йетми, нәрсәседер юктыр. Шуңа күрә шөкранә кыл тормышыңа. Аннары соң вакытлар үткәч, тәртип инде булган Халимә әниесе инде сөтче әниесе итеп күрсәтә булган Әминәгә, то что бала сау сәламәт һәм 2 яшьләр тулгач инде иткәндә Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва сәлламне бәрәкәтне тойгач, то что китерә бу гаиләгә шундый бәрәкәт, сораладыр Әминәдән, каны тагын авылда үссен, яшәсен, тәрбияләрбез, багырбыз инде. Шул вакытта соралып, Әминә әниесе бирәдер тагын авылга тәрбияләргә. Үсеп барганда Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлламгә кашан 4 яшь иде, ул теге 6 яшькә ошый иде. И бердән бер көнне шундый вакыйга буладыр. Пәйгамбәребезгә 4 яшь булганда уйнаган вакытта киләдер. Я Җибрил алейхиссалам, бер Аллаһ Тәгалә үзе белүче, я фәрештәләр, 2 фәрештә һәм яткызалар да ярып күкрәгеннән йөрәген чыгаралар. Һәм монда янында булган туганнары, дуслары чабыштырта бара Халимәгә киләләр дә Мухаммадны имеш үтәрделәр. Һәм Халимә куркынып чаба бара. Шул вакытта нәрсә буладыр? Алла Субхана Тәгалә Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлламның йөрәген арчый, әмер бирә фәрештәләргә. Алла Субхана Тәгалә 94-нче сүрәдә 1-нче аятында әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әләм нашарах ләкә садрак. Әйт, Мухаммад, синең күкрәгеңне ачмадыкмы һәм иман, хикмәт белән күңелеңне йомшак кылмадыкмы? Йөрәкне ябалар. Йөрәктә буладыр бер кара тамчы кан. Адам баласында һәр берсендә шул кара нукта бар. Һәм һәр бер гөнәх кылган сайын ул нукта кара зурая. То есть янына тагын бер нукта куела, тагын куела. И без атабыз нәк бүгенгесе көндә кешеләр усал. Нәк гөнәхкә ашыгалар, нәк гөнәхне яраталар, чөнки бит йөрәкләр караланган. Адам баласы гөнәхтан баш тартмый. Безне нәрсә может аратырга? Тәүбә. Аллаһ Тәгаләдән соралу. Нәрсә ул икән тәүбә? Тәүбә кылу ул Аллаһ Тәгаләдән соралу, чтобы синең гөнәхларыңа Аллаһ Тәгалә кичерсен, йөрәгеңә арупах кылсын. Шайтан
şerrinden, uylarından, yolundan Allah Teala seni saklasın. Saklasın. Her tövbe kılgan sayın adam balası angara dosto bu günahını kiremeyişlerge. Allah Teala karşında tövbe kılsa. Şuna göre tövbe kılgan sayın adam balasının yüreği arupahlana. Arupahlana, afu itele. Hem yüreği anıkı şista bula. Yumşaradır. Tövbenin hasiyeti şu. Eyde gesut. Tövbeler kılıp Allah Teala'dan yılap soralıyık, чтобы bizden günahlarımızı afu etsin, yarlıkasın. Kaşan yürek kapkara bula, может, ol kalip Allah Teala'dan da baş tartırga. İman yolundan da, dürüz yoldan da baş tartırga. Şuna göre şunday atabız nekkeşlerge günah tigiz bula. Потому что alarının kalipleri karalangan. Bir izge söz aytsan üzene. Bugünkü sökünde nimineymiş öğretesin. Min senden yakşırak bilemin. Durmuşunu da yakşı yaşay bilemin. Atasın bu haram işler, haram yollar yaramı. Allah Teala karşında. Adam balası tuğaş. Şeytan bir üzerinin tıgnavuşesini kuyadır. Чтобы şul adam balasın ömür boyu aldasın. Reklama nişe gayteyik birsin, şakırısın koytu yollarga. Koytu yollarga. İbe saklanırga deyiş. Tem böyle Allah Subhanahu Teala bizni saklavuşu, onlardan başka saklavuşu yoktur. Hem var altın sözler, kaşan şeytan şul uy fikir kitire, günahka şakıra, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biznin tilde aytkende, elendirgende, şul sözlerine aytip gerek duruga. Biznin tilde ol buladır. Ya Rabbim senden soralamın. Şeytan yolundan sakla. Günah kılıdan sakla. Sina gına Rabbim sıyınamın. Sen gına saklavuşu. Hem yürekni yıvalarda, zemzem sıvında, altın tazda yürekni urnasına koyarlar. Şul yargan es ömrüne kaladır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kürsete bulgan sahabalarına doştova da minin yüreğimi yudular. Şaram izlerin sahabalarga kürsete idi. Halime kürgeş nişik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdaragan jirge yatkan kurkanadır üzede. Hem şul vakitte itedir de en iyisine kaldıra. Bunda ikisi arasında söz bula, tarihçiler söyley. Dosto bu bala nindidir bir izge baladan. İzge baladan. Nindi sözler bulgandır bir Allah Teala üze belüşi. Emine kürgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hem Halime kürgen birbirine söylep tegi sözlerini kaldıralar. Kaldırarlar. 6 yaş Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem'ge tolgaş Emine eniyimiz vafat buladır. Peygamberimiz şunday bizden tilde eykende ağırlıkta yetim kaladır. İki yaktan da terbiyelerge onu aladır. Babası Abu Muttalib. Babası da anıkı 2 yıldan son vafat bula. Peygamberimizge 8 yaşlar indi buladır şul vakitte. Hem ana asarı başlı dedesi Abu Talib. Abu Talib. Peygamberimizge şulay 12 yaşlar bulgaç Abu Talib ul sevdeger buladır. Aladır anı yanında sevde iterge. Hem bargan vakitte Siriya jirlerinde Busra tegi jirlerine yetkeş anda bir din keşesi ilgerege tegi gıbedet kıluşesi mana hatik biznin tilde yaşı buladır. Bahira isimli. Ul bu bala üstünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünde küredir peygamberinin alametleri. Birinci nerse peygamberimizne keşi vakittanu bulut tegi şevle yürü bulgan koyaş başına sokmasın nişi bizden tilde ekkende hem anlarısın peygamberimiz kaşan ağaç dibine otara ağaç tegi kaplı yüzün ışığına kaplıdır. Hem şunda bahira küredir bu
eşlerini de hem Abu Talib'ni şäy içerge çakıra. Şunda Abu Talib ayta, "Käpmi yürüydik, bir kaşanda çakırmıydın, hazır çakırasın. Äýdägis imiş, gunak bolagys." Şunda bütünü sökere. Hem Peygamberimizne sallallahu aleyhi ve sellem'ne kaldıralar tevelerini saklarga. Hayvanlarını, gruzni saklarga kaldıralar. Hem şul manah kürmidir Peygamberimizne sallallahu aleyhi ve sellem'ne. Hem soravlar biredir. Bütünügüz mü biri? Tegiler ate bir kişini kaldırdık anda tevelerini saklarga. Şakırıgız imiş. Şakırıgız. Hut kol, hut kim bulsun çakırıgız. Şunda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'ne de kirgezeler. Bahira soraşa başlıdır. Eytimiş, Lat hem Uzza bele, Araplarının putları. İseme bele soravlar bulamı birige. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin aşığı kile. Soramaymış bu isimler bile, şul potlar isimleri bile. Minimiş in yaratmagan isimler. Hem Mekke şehrinde gibedet kıla bulganlar asnavnoy şul potlarga Lat hem Uzza potnu in kübe pışıtat etkenler. İn kübe gibedet kıla bulganlar şularga. Şunda şul mana hayte Allah isemi bilen sorumın. Rüksat it üzenge soravlar birige. Şunda Peygamberimiz rüksetin biredir, soraş. Mana soraşa başlı tüşleri turunda, eşleri turunda. Hem soravları bitkeş rükset soruy bagarga arkasın. Hem ul arkada göredir Peygamberinin mühürü, pişeti. Biz uktuşebizden ukaganda soruydu. Nersege oşu Allahu alim. Әйтте наподобие теге родинка саман. Наподобие родинка саман. Ике лапатка ортасында мөһөр булган. Печать, знак пeygamberlerнеки. Şunu göredir de hem angara toştu bu peygamber, bu Resul Allah Teala tarafından Abu Talib'ka sorav bire. Sin kime bulasın? Tege ayta min etiyisi. Anın imiş etiyisi yoktur. Ünge din ehelleri bilgen kitaplarında yazılgan. Etiyisi imiş yoktur. Abu Talib ayta dedesiymiş bulam. Sözler bula da Abu Talib'dan sorala bu malayının kileşekte zor eş kötedir. Rahim itip sağla. İtmemini yürütme kayada. Çünkü bit ünge din ehelleriymiş görse mümkün bunu alırga da belki üterege de anda türlü şey işlerge de. Даже bir şunday tarih getirelerdir. Kaşan Halime yani biz getiredir peygamberimizni Emine'ge kürsetirge. Şul vakitte kişiler bula. Тоже tanırlar peygamberinin alametligin. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ardından kıvalalar. Lakin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaşarga tege ölgüre. Ünge din ehelleri de izlegen anı. Şunda Abu Talib'dan soraladır. Abu Talib anı kiruk itip kuyadır Mekke jirlerine. Üsedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala terbiyesinde üsedir. Allah Teala alıp bara üzeyin. Şuna göre günahtan saklıdır. Peygamberimiz tege sülidir turmuşunda. Indi uyagan vakittaymış. Bizden telle atkanda iştanım koyuldu. İyiymiş. Kimdir suktu? Yattıymış. Küter iştanı. Toys avretten aşıp yürüme. Bu nerse ol avretini saklav. Toys Allah Teala'da kuşmagan avretini aşıp yürürge. Peygamberimizden saklagan. Peygamberimiz tege günah kılıdan da saklanılgan sözlerden kile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Tege bir yol niyetlengen aslanlı kötü şey işlegen indi. Niyetlene hele tege bakşı baramlar adam balalarında. Bir baramga barırga. Dostana ataymış. Kötünün bağırsın mı? Bağır mı? İmiş min baramga bargım keli. Bir de bulganım yoktur. Barganda yokuğa kite. Kayadır yeter alnısından yokuğa kite. Allah Teala sağlığı. Aral mıdır? İkinci tapkar tagın şundu. Baram haramlar bile. Tagın dostandan soralı. İkinci tapkarda Allah Teala yokuğa üzeniye beredir. Sağlığı.
saklıdır üzün. Şol vakıtta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor haram niyetlenmeyde barırga. Peygamberimiz kötü şey işlegen hem ondan buluşu şey. Tövbe kimdendir belki tavarın da boşatkan nitken epeylik üzerine işli bulgan. Hem Peygamberimiz Allah Teala terbiyesinde üskeş in gayretli bula. Toys mujestvenli buladır. Tertipli bula. Layıklı, in yakşı bula. In hayırlı kişi buladır. Tuğrıtlı bula. Dürüst söylidir tigi. Yuvaş bula. Skromny, tertipli. Dürüstlü, ışanışlı bula. Bir şey halık üzerine yarata bulgan. İnsamı tege hayırlı kişi aralarında bulgan. Bir şey isim birgenler el-emin. Oşanışlı. Hem şulay turmuşun devam etkende Peygamberimizge 25 yaşlar yeter alnısından Hadice isimli hatan da iştedir bu ir turunda. Hadice bir hatın akıllı hatın buladır. Küp kişi ülengesi de keli, anın baylığı da bula, bilimi de buladır, yemnelege de buladır. Hem anın iri yeki irleri indi vafat bulgan. Küp kişi kiledir ülenirgede. Hadice anamız bir kimge de barmagan. Kaşan iştedir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turunda eşke yallı, sevdege yallıdır. Şunda anın bir eşyesi buladır, maysaranı kuyadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bara bir ilge ite sata hem anarısın kaytadır da tagın tavar ala buladır. Mında da Mekke'de de sata. Dvaynoy vıruşka işli bizden telde atkanda. Maysaradan soraşa başlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de aldamagan nerse işlegen vis akşanı kitirip biredir. Hem anda kepme anıkı bulgan prosentte anarga da eş üçün bireler. Şunda Maysarada küredir. Anın üstünde külege bolu yürü bulgan. Ol ferişteler indi. Hem bir ağaç katoju utargaç tagın ağaçta şolgap algan üzün. Anın ışıklığında. Hem Hadice uyga kaladır. Hem anın bir eşyası Nefise isimli bula. Eşyasını aytedir Muhammed batnindi yakşı mujik, yakşı irkeşi, sevdeme de alıp bardı. Arada da halk arasında da yakşı keşi itip sanaladı. Mine Kiev'ge alsa yakşı bulur idi. Bak şey, hazırda bar başkodalı da, yürütü de, bezvet sayılıyız yakşı ir de, yakşı hatın da, adam balası yakşı malay da, yakşı kız da sayılarga bagadır, sayılarga. Bugünküsü günde aslında adam balaları nersege baga? Baylıkka, kvartir, maşina, daşa. Elgere bakkanlar tertipke, Hadişe eniyimiz akıllı, bakkan. Şul vakitte Nefise'ge teletlerin bilgizgeç Nefise ayte telisin mi süzne yürütemin. İşne yürütemin. Hem barada Muhammed'ge ey Muhammed ülengin kelime Hadice'ga tege atakaya mındı katanga batnindi tege bay keşler zur keşler kile Kiev'ge şekmi mingaymış kaya çeksin. Şul vakitte telesen yeber başkodalı. Şunda dedeleri bile söylegeç, dedeleri barıp yakşı söz bitireler. Başkodalı baralar. Nikah tertibi toje İbrahim Aleyhisselam'da bulgan. Berbezge sallallahu aleyhi ve sellem'ni nikahlaştıralar. Toje mehirini itip bireler. Hadice anamızga. Şul vakitte 25 yaşında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ga ülene. Türlü tekile rivayetler то, что Hadice anamızga 35 yaşta bulgan, 40 yaşta bulgan, bir Allah Teala özü bilüşi kepme bulgan. Hadice eniyimiz основной balalar tabadır. Kasım, Zeynep, Rukayya, Fatıma, Kulsum, Abdullah 6 bala tabadır. Hem 7. bala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki buladır. Meryem bizden Meryem'den İbrahim isimli.
Onda bu balalar tabu tarihın тоже Allah Teala Peygamberimizni sallallahu aleyhi ve sellem'de тоже tekşere. Bak şey eti ise hani ise yoktur. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balaların kümedir üz küz karşında Fatıma'dan başka. Birinci oğlu öyle, tagın bir oğlu öyle. Allah Subhanahu Teala kızların tegi тоже aladır. Fatıma gına kaladır. Fatıma gına kala. То есть İbrahim'ne de Meryem'nikin тоже malayın aladır. Bir kızı gına kümedir üzün. Peygamberimiz ülgeç sallallahu aleyhi ve sellem 6 aydan soň Fatıma aniyemiz de тоже vefat buladır. Anları soň Peygamberimiz turmuşun yaşı başlagaç, şulay devam etkeç, anarga kaçan 35 yaşlar buladır Ka'betullah'ны төзәтү. Бик каты яңгырлар була, ливеннар буладыр. Шул вакытта Кa'батулла тетелә башлыйдыр. Безнең телдә әйткәндә реконструкция ясагалары кели, яңырткалары кели. Һәм куркалар тетүгә, потому что Ибрахим алейхиссалам аны салган Аллаһ Тәала әмере буенча. Аннары соң бер кавымнан бер адам баласы ала башлый ташларын һәм үңгәләре дә булыша башлыйдыр. Һәм шулай Кa'батулланы төбенә шикле тетәләр. И кавымнарга, монда да бездә дә бакча адәтләр бар, мәчетләрне без дә тоже куркабыз, тетәргә нәрсәдә бозарга. Ләкин монда әйтәсе килә, мәчетне реконструкция ясарга, мәчетне тәртипләргә, мәчетне ямныртырга адам балаларына кирәк. Без дә кум өстендә генә укый алмыйбыз, ковёры да кирәк, йылысы да кирәк, уты да кирәк, сывы да кирәк. Мәчеттә җәмгыятем яхшы кына, тәртипле генә, ямны генә тиеш булырга. Потому что ул адам баласыныкы күрке. Бу Аллаһ Тәала безнең йорты булса да, адам баласының күрке. Без тырышабыз өйләргә яхшы абуйлар да, яхшы диваннар да, яхшы стуллар да, бүтән зат тырышабыз. Мәчетне дә достойны гына без тиеш төгәлләргә төзергә. Иманда сүз буладыр кавымнар арасында халал малдан гына тиеш булырга акча Кa'батулланы төзетергә. Харам, кем анда харамнан эшләгән акча, ул китермәсен. И халал акчалары буладыр да, теге кыскарталар Кa'батулланы. Кыскарак ясыйлар. Хәзер үз урнысында ул ясалган вис ничек тәртиплешә. Ләкин акчалары йетми дә, кыскача гына күтәрәләр. И етәдер вакыт ташка. Бакча кара таш бар бит, хаҗ мәсьәләсендә теге күрәләр. Ул ак булган, әле капкара. Нәрсә әйтелә? Адам баласының гүнәһләренә күрә ул караланган. Хадис шәриф киләдер, адам баласы яхшы кына ниятләнеп хаҗ кылса, ул гүнәһтан арынган буладыр. Әнисеннән яңа туган ылан сыман. Шуңа күрә хаҗ адам баласына нәрсә эшли гүнәһләрен ару пахлыдыр. Яхшы кына адам баласы хаҗга ниятләнеп барып Аллаһ Тәала ризалыгы өчен кылса, һәм аннары соң каткач гүнәһ эшләмәсә, шунда гына шул арулыкка ул килә. Арупахлыкка, гүнәһнең арулыгына. Ул ташны кую кавымнар тотуна бәхәсләшергә, спорлашырга. Кем куяр? Төрле вариантлар предлагат итәләр и соңгы нәрсә киләләр, әйтәләр, кем беренче шул тирәгә килә, керәдер, шул нәрсә әйтер, шулай куярбыз. И Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям керәдер шул тирәгә. И халык киңәнә, бу үзе әл-әмин керде, яхшы иң хәерле кеше. И Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер чөпрәккә куеп, төрле кавымга әйтеп, кавымнарга очларыннан тотсыннар, и җыйнаулашып шул ташны куялар да, и Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям салый. Бу фикергә бүтән кавымнар киңәнә тошты, җыйнаулар куйганнар шул ташны. Шулай Кa'батулланы төгәллиләр, төзетәләр. Һәм Пәйгамбәрбез кашан күрәдер
Халык бозоклыкта яши, халык гыйбадат кыладыр путларга. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең йөрәге яратмый башлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм төшләр күрә башлый. Хира тауына йөрегәч, пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгаләне зикер итә булган һәм уйлый булган ничек бу халыкны, бу адам балаларын бозоклыктан, потлыктан, бозоклыктан кайтарырга, туры юлга иңдерергә. 610 еллар буладыр. Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә 40 яшьләр буладыр. Аллаһ Тәгаләдән вакыт еткәч, киләдер Җибрил алейһиссәлам. Кашан пәйгамбәребез Хира тауында буладыр. Шунда Җибрил алейһиссәлам тота үзе. Әйтәдер икра, укы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм куркына. Укый да, яза да белми пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Өмерендә дә укый алмаганда, яза да белмәгән. Әлдә илгәреге вакытта, тем более теге белем мәсьәләләре, белем алулар, ул бик тә теге роскош булган. Даже Сөембикә вакытында да кашан теге сөйлиләр, бер теге китапның бәясе бик тә бәяле булган. Нишәмә атлар анда кирәккән, ат сатарга, может 1 миллион, может 2 миллион безнең телдә әйткәндә, может 3 миллион, 5 миллион, то есть китап ул роскош булган. Аның вакытында да Коръән шундый нидә хакта торган. Шундый бәя дәрәҗәсендә. Һәм шунда Җибрил алейһиссәлам тота, качмасын өчен әйтә тагын укы. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм фәрештәгә җавап бирә: "Мин имеш укый белмимен." Һәм өченче ул тагын кыса качмасын өчен, шул вакытта пәйгамбәрбез куркуыннан нәрсә Җибрил алейһиссәлам әйтә, аның артыннан кабатлый барадыр. Шунда Коръәннең беренче 5 аяты иңәдер. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Икра бисми раббикәлләзи халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам. Аллази аллама бил қалам. Алламал инсана ма лам я'лам. То есть Коръәннең 5 аяты шунда яңы беренче киләдер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кабатлый. Нәрсә ул аятларда язылган? Беренче икра, укы. Укы, белем ал. Тәфсир кылганда адам баласы тырышырга тиеш. Дин ягасыннан да белем алырга, һәм шулай ук дөнья ягасыннан да адам баласы белем алырга тиеш. Һәм бисми раббикәлләзи халак, Аллаһ Тәгалә исеме белән эшне башла. Бүтән нәрсәне Аллаһ Тәгалә яратучы. Халакал инсана мин алак, ул халык кылды кешене оешкан каннан. То есть Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең әмере буенча без дөнья йөзенә яралдык. Кемнән дә сорадылармы, чтобы без бу дөньяда килиекме, юкмы? Бер тамчы судан адам баласы яралды. Аннан әйләнде оешкан канга, аннан әйләнде ит кисәгенә, аннары соң сәбәтләре үсә башлады, күзе күрә башлады, калагы ишетә башлады. Бу Алланың тәртибе. Вот ана карында тору, то есть хәзер без күрәбез узида, баганда малай, баг кыз, можем багарга. Адам баласының бер тормышы кая? Ана карында, аналыкта яшәү. Без күрәбез бу тормышны гына, күзләребез белә. Бар тагын тормыш нинди? Кабер тормышы, бар мәңгелек ахирет тормышы. Мусульман, адам баласы, Аллага иман китергән адам балалары ошана бузакларга. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тәгалә язды ул вакытта ничек адам баласы ана карында формироваться ителәдер. Хәзердә ученыйлар теге ачты, Коръәнне укыгач, ис акыллары китәдер. 1400 ел элек кем бузакларны белгән? Кашан үзи дә булмаган, аппаратлар да булмаган. Бер Аллаһ Тәгалә генә белүче бөтен затны. Аллаһ Субханаһу Тәгалә
Adem balasını yarattı tertipleşe. Bak yürege de var, peşini de var, jılıtkası da var, kılagı da, gözü de, bütünüsü bu Allah birgen. Organlar bezge. Adem balasının bir parmağı gına bulmasın. Ol bizneki kalika sanala. Üç güzlü bulsun. Ol da koytu sanaladır tege arabızda anın savlığı yok eytemiz. Şuna göre barkaysa Adem balası eyte dürk kul bulsaydı. Yok Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette Adem balasını min en yakşı kıyafette yarattım. Töyes nerse Adem balasına gerek Allah Teala bizzat birgen. Töyes bar kılışı Allah Subhanahu Teala ikinci ayetinde ayette то что bir tamşı sudan yaratışı hem bar kılışı. İkra ve rabbukel ekram ukıgıl senin Rabbin Allah bik hürmetli ve yumarttır. Töyes Allah Subhanahu Teala bizni yaratışı Allah Subhanahu Teala bütün zatını alıp barışı, nerse bizneki bar bu bütün zatını Allah Teala bizlerge birdi. Nişe biz balalarını yaratamayız, hürmet etemiz. Allah Subhanahu Teala da dünyanı da alıp baradır. Bak şu Ayetül Kürsi'nin tefsirin kılganda Allah Subhanahu Teala'nı yoku da, aru da, talu da almıyor. Bütün zatını Allah Teala bile, Allah Teala küre, nerse kirek bizlerge bire, nerse hayırlı. Bak şey balanı terbiyelegende biz toji nerse kirek anarga şunu gana bire biz. Razitkaga barmakların tıkkaş biz aşulanamıyız. Hatta biz bu zat koytu haram işlerden tıyabız. Şuna göre Allah Teala de hürmetli hürmet etip bizni alıp baradır. Ol Allah kalem bilen yazını öğretti. Ellezî alleme bil kalem. Bilim bir şekim Allah Teala bilimni de bizge aşa Allah Teala yazını da bir de öğretüşi Allah Teala. Allemel insane ma lem ya'lem. Keşege bilmegen nerseni öğretti. Allah Subhanahu Teala nerse bar, bilim nerse bizden turmuşumuzga kirek. Keşler aşa bizlerge bilim biredir. Bulsun aş yagasından da, bulsun nersedir timir yagasından da Allah Subhanahu Teala Adem balalarına öğretti. Bak даже kiledir dinde bütün balezga, bütün hastalıkka şifa var. Siz izleyiz, bilim alığız. Allah Subhanahu Teala'dan vakit yetkeş, Allah Subhanahu Teala hastalıktan da deru şifa biredir. Deruluk biredir. Adam balası nerse işlerge tiyiş, bilim alırga, öğrenirge tiyiş. Şul vakitte şul 5 ayetni ukagaş, Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellemge Cibril aleyhisselam yebere üzün. Ad digende nersede tutsun üzeni kıssın. Bir kişinin tavuş bulgaçta nersede bulsa da kurkanasın. Peygamberimiz şabıştırta şekte ol Hira tavından. Hem kaşkası keledi. İşunda gördü Cibril aleyhisselam'ın ferişteni üst suretinde. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Dosto ol bütün dünyanı biz kaplagan idi. Bütün dünyanı biz kaplagan idi. Hem şunda Cibril aleyhisselam etti. Sin peygamber, sin resul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkuğundan, şunda hal buluğundan şaba vardı evine. Kerep gitti. Bizden tildeyken de adiyal astına. Kerep gitti. Hem korkandı, dirildedi. Şunu böyle ve gazibizini tamamlayız.